ne mfa ho offense nto aba so atiase fa ho oman na ewo mu no wo to aba check bibi so atiase bibi a wo anya ho faso akora unchiri maba wo benya ho faso se ya to aba mama hama free education ebe ye basa oso obeyo ebe ye basa ma me hunu bi pen me se me hunu bi pen ebe ye basa pa onu sa party no mi po mo asem na che say ye pen na one pass mi po mo asem so no omu nyama koye because omutum ye din ma oba wa ye free SHS wa ma nsuo wa ma electricity mama on ye free but ye pay no because me this year me back of free education ni bi na nyama no papa no kan ye no enye sa na ye hu ye no okay dey be a week me send me ba no 1 million okay no find didi eduane papa bi eni ho nti free education no ye mpe ye just school fees aka ye pay because enyo no na me hu no ansa na me wo me ba no nti me ba no cost make me to school fees okay mama Mahama na eden na ye mampanyi former president John Dramani Mahama why ya enu nti ma wo hu ne se wono na abeto aba ne de ama onye twi mami o but me de me donu wo me koma mu okay mi donu pa nti so onye twi kura mami a mi donu onu su da me voto ama mi voto mo na ma voto ama Zenato Ghana fwe Nana Akufo-Addo wase adwuma pa bia se o nti muma ye piano na onko no wie adwuma no emaye na papa we free so a ye de yensa begu ye ti o nti Ghana fwe ma fra mo o mumbo ye na ye pia papa no na onko for na Ebusia for any adofo no mema obibia akwaba ede eba too much GHS so na ebusia for any de aba bepiemu ewo eye tudu ye ne yam nuanom emema ye maamenom ye papanom ebetwetwe nkomo ede afa eye abato a eba esoyi ye de dwumadie no ama eye MPP ye de ama NDC ama obia atena akonya no so obia de ne hyehyeye egu akwemu obia ye bibi ede ama oman no enti wo momfa wo mu dwumadie na wo mo aye no engu nsanie so na wo mu enwe enhwe se hwan ena wo susu se ofte na wo fata se yensanfa eye akonya no ensan ema no wontena so se mampanyi enti abusuafo kame ho na yenkwaje eye adwenkyere no ye to aso aja ma akwaba enua bibi aboko de boko na aja abatu yi hwan ena wo de vote ekwa akoma no mama Mahama na eden na ye mampanyi former president John Dramani Mahama why ya enu nti ma wo hu ne se wono na abeto aba ne de ama no onye twi mami o but me de me donu wo me koma mu okay mi donu pa nti so onye twi kura mami a mi donu onu su da me voto ama mi voto mo na ma voto ama Zenato na ma me wo de wodo na ekwakwakwoto aye aba no wo ndwen se bia nioma obeye no nso so eka ho bi na bia beto nyina ka ho ade be so efra no potutu o trans 4 years no de way no eso maye eden na why ya wo hu ni se so ma was school okay was hospital rich hospital was amaye ukwa titi se abrochi ubegina ho na get to abu ama o enti ma onya de why de papa onu so ko to nche but me donu kaza so onye shuma me kura me donu into odo ne keke krampo ma wutimi to ma no yes onim kasa na ma se wo to ama no na wa ba bedi eye akonya se mampanyi eye den a enoma bi wo ho no mo a wosusu besusu se bi anka obe ya ebeboa ebi ene den a obetimi akade a che mampanyi to say o baby a nyoma wo hwehwe se nka wo betina akonya iso bi a wonye bi a wonka ye de ba wo susu se oya ebeboa me de minim se ade a oye no na owie a osi ye no minim se so oba obetumi ato aso na ebeye pepepe jo ma ye beda wase pa nyame ehia bato yi hwan na wo de wo kokromoti ekwa akoma no mimi koti mama na Akufo-Addo
Say waboa me buy free education yakopon de nakọ wi asomdwem second one so ba nti me na university ni wo ho nti me de mana na agya metime tua ba ko na megya ba ko na oba ye nso no me hu we bia sebe mfumso bia aba o mabla bom ne mfumso bia wona bla bom ti wa sa me to aso ti ye to aso ne 8 years ne ba na ye hu we bia na obi akọ na obi aba anya sa ensa government empowered ye o si ye man 8 years ti so onye hwe kura ye man another 4 years kan wa na ye hu die obeya amaye na ma meti wasi ya ye say just because of say when nya 4 no nko a wonya 8 ni kwa de ye man sa akonya no no 4 years more to nya 8 years ni wi na ya ma akọ na obi fufura ba sa na wo se ye na ensa so aban ba na obebu man a o tumi fa 4 years mu man ni wi ye si 8 years ti nya me ye man 8 years ana de obu o man na wi na ye fe sa na wo se ye no na chese ukokromoti de ode ma eye mampanya woti akonya so ado den minje ja me ho kola maka cha me bana wa wie school ne say onto ma akofo ado ye ma no 4 years more enti akofo ado de omo ye den omo twon mu koba for ye ma no 4 years no man 4 years na ma se mampanyi eye na na dan akofo ado ye former president John Dramani Mahama no so aye say free status no bo beto aso wa ye bi akọ ye hu sisa ye wom oba no musi ontumi nye okay sa u ba biemu na wo ka sa wo be ya ma ye de a fine ke be mo wato aso ba no ba no so be ye free HS na musi ontumi nye eya traffic light e do nya nyankopan ya dom na traffic light ya ma ye tumi akọ e no ma wie wa asomdwe ma boni bi ama enta wo se ye ma na akonya for 4 years ne re de nyame be ye yen yo mama ya beda wase ebusia for said ye mama ese no de nkokromoti de ode ma ye mampanya wati akonya so na nado dankwa ekufado because 4 years ne de enso no e wose wonsa ento aso ebusia for ye to aso eja memo akwa baba tuma gin ya nua bibia boko de nyame adom yo eja abatu afimu a na ye wona wo hwe ye MPP ni NDC a eden e na o ma ye ede ama enunti ye sefata se ye nto aba emfama mu de me hu ni se MPP o ma ye bi okay if you say free education ayade bi esombo okay free education aboboa ye ne na MPP ba me hu se government bia ma wiasa wa che nsuo wa che electricity e wa che se Ghana wo sky performance ma de aboa ye ne because me wa fa se me na me wa fa so be 5 me na me to school fees me sisi no almost be 800 Ghana cedi there I am fa so ama me enti me pese omonto aso MPP for nto aso na chese nkasa yem no wo de ukokromoti na kwa me di kwa MPP we Yesu di mu na ade eye dom kuma na omo ma hye beje fi na omo nya bibia ma oman Ghana na o fa omo ye bi me hwe miami La Paz o Kakonof afense don kuma do omo nya bibia ma me omo nya bibia me omo nya bibia ma because me nya mfa so mfiri omo so 8 years ni nyina 8 years ndo ye ni na oba me nya mfa so ya afense atamis sa na me ko tu ehu na me tu maka atamis ya bibi me nya hu na me nya hwe me mama se mama timi ka asem bia me tumi no aye me ya se so onye undi president nda ye nka obi timi nka na asem asembe no kan ye ye anu na me ya so undi president da nka na asem ya so nyina ye nipa utumu ton bewu so ye president so ye de no anamonsi ada wo ma ye ne enti ka wo ye president ka bibi na kwala nchima no ye de emfa so enti wo ye bibia wo ka bibia ya asambia fence esi oboase mi firi boase o na ye golden ye ewia na ye ohine se opa obi ama opa amifo atmaga akohwe gold na amaye ne na gamsefo ne ha no wo se amini bi o mpesa amini bi akọ oboase ya enti ususu se ye free SHS ne ye nso aye de acha wuntini ye nto aba mama yes and as say me ba o Kakonof Fuseni hwade a waye ya kwana ya no kura me du ko asum bibi Fuseni 4 more years for Fuseni be bia waye 4 more years for Nana wo da hwe wala pass fe keke abana demu ade hwe ya de ba yo kanya ya de kwa ke o ma ye more than that jo ye papa ye beda wase nya su chira mo me dem dimpa bota chira me kwa fasting me ye fun me de tu ama se na nasa bebe wo Yesu di mo emi because asembi osaka ko ye me densen akwala wi school no ni ska odi ba ya den odi ba handan wo to ba ma na handan no ye adwuma no otiti free mu wo to okọ eye a evense okọ university a omo obi guarantee ma no wono ndi Ghana card ena be akoye hey umpe open there don't depend on anybody believe yourself amen
Amen. Ebusia for yetraso. Me wakwaba. Ya oba. Bibi abokodi. Nyame adom. Ejuma mboko. Yesu adom. Yeda erade ase. Mama ye hwa abato ye eye abenya enesa. Ye hwe eye edonkuma wa mahyebeje fie ne ye mampanya wote akonya so. Sa amanyoko we mienu eno ne amanyoko achese. Enu na edimu a ye beka se wo mo da ne da omudi apere wo abato emu. Na wo hwa ya ma obi akwan ama na ba betina akonya no so ama na di ne dwuma wa ye enwoma. Na wo de wo mo enwuma eto insani ani na wo we a hwan na wo hwa ne enwuma eso ani a enu nti e wo se ye nto aba ensa enfama no ebiem. Yo, oba pamidas. Me dey to me no. Anka ye president wotisu. Eye Nana Akufo Addo. Wa ya de pa. Oman etisa be ye 10 years ago. Anka ye mu bi no ye mre. Oh, okay. Na ma den na wa ye no ntu hu ni san ko man ye nka etisa for 10 years ago anka ye mu bi emre. Yo. De enti ameka san ne se. Eye yare e ban. Amamman bi. Omu wo sika pa omu dim. Some man so said ye yare etumi ese niam ekunkum krofo ehia adihye bebre ase nso ye man mu no yare no ewo mu se ba edie nso obo ne humode bia de nipa betumi ayye ena papa no ayye no na nyame nso abo no ebi se papa no wotumpa papa bi ema oman no odo oman no papa we se no oni ba bia ohwe no ye nti ena papa no Bressa. It's papa ne dear. Ye best man 4 years more. Na wedi. Na we 4 years now. Obet na eti. Se eja. Na wa ma efutuo ama oma no akoso. Ebi se papa no wadwin papa ema oma no. Jo na ma ye hwedom kuma wo ma hyebeje fia so wo mo so eba ye ebinom keka se wo ma ye neoma bebe nka wo mmra krampo no na nka eyefo ede ema eye wo mo na we emre we mu krampo de neoma aye den ede amom tu hu se ebia eye former president ono so ba obetimi aye bibi ebia de wentimi anya no obetimi aye ede atoaso. Yo. No kware ono so aye bi. Yese nipa be ye bi. Na wa be ni nyina ono so waye bi so wanye bi kra no mi nim ni awaye ni se ono so wasi school da kakra waye ni amani bi ono we free so no obi nso mra no obi nso meye ento aso se de papa ne to adwuma no so adwuma na na oye no adwuma na na aye ususu se ye mampanyin ne manifesto de abeto abontene nsema wakeka wo mu obetimi aye ne pepe obetimi aye ni nyina ye ma ne chance na obetimi aye ni nyina. Yo ma ene na ma eye ahwefo ne etiefo efutuo kakra. Yo. Hey. Ghana fwe. Nana Akufo Addo wa se adwuma pa bia se o. Nti mo ma ye piano na onko no wie adwuma no emaye. Na papa we free so a ye de yensa begu ye ti o. Nti Ghana fwe ma fra mo o. Mo mbo aye na ye pia papa no na onko. For Nana. Yo, ebusia for yetraso. Hwe eye abatua afimua ena yewe. Na wo hwe eye MPP ena NDC a. Eden ena wo mo aye ede ama wo na hwan ena wo de wabatuo ekwa akoma no. Me pa cho me de mabatuo be ma Nana Akufo Addo. De enti a me de be ma ne se me de me to Ghana ba. Me to aba se me obi a me do no na me to ama no. De oye oman ni yie. Eno na me to ma ba ma no. Nana Addo ba ye me de me nyamfaso pa wo no. Bi ni den. Emfaso a me nya ne se me ba ko free education. Na me ka se Nana kro twa ya tro ntimi nye. Enso oba ye no wa be ye ama me ba ko bi. Me ba na kokra no na minim so me kwa ye be gege niema bi. Me kwa ye se de Nana kan sa pepepe na me koto no. Na ye free ade aye ya ne se lole fe ni ska kakra de to no ho akọ. Ene na aduane. Me ma me ensa bi mu akọ. De etua no me hu se de me breye. Nana bre so de o ye bibia boko ma me. Enti me sa de na o ye no. Enu nti e ma me ji Nana di pa me hu so ye no kwafo. Obi a wadi kan aka asem wei na me kra me nim se wei de o ntimi nye na mpa so obaye 1 year pe no o ye abato na me to no me to abase campaign ti me to abase manifesto na wo de aba no manifesto no chese ninsam o de ba ye nyina kire se wa ye ni nyina
So who ne say ne manifesto no obeye krampa manapro. Enema bi okra na enim so waye. Na de san kumi kra chese no nti me da me na me bompa ye se na namra ne se me mane be ko varsity ana varsity no mo be ko no na se obemo am loan no obemo am no do Ghana card enya fe na me ko pe fie me ni fie me ni obi obegina mati me ba ne de Ghana card keke enti me ameti we ya wo hwe ba bia me ton ade wo kwan ho na adwe me ho se me ba be ko varsity a obeboa me ba no nti aban we de me ye fasting man me bompa ye nso se rade fa ne mra enti me de ma ba meto na mama de me hu se nkontompo aban a wa bedi bia ko na ade mama ne nko na ye o mampani ayeye Ghana ha ye ni ba ma bia ka mama ho ye o mema papa bia wa Ghana nye mama nko na o mampani ayeye wa bedi ni de ko a onko ono oye atro hene no oba mampani a wa basesi o se ye friend Remis o se atro kakra obed dada ya ma ya kuma dane no mampani o so ye otrofo de me mfa mabama no na do de o so ye no kwafo ka oye ampa nso oye yare ba ye na so obema yensu ampa so ma yensu o so obema ye light ampa so ma ye light enti me de ni nyina de na eka oye enti metuma ba manana jo ebusia for say de ma me eka no ma eye afuto be na de be ma wonu ma wo mo ehwe wo enso me nua mo ehwe me no de meka kire mo ne se abato de ye to aba be bo enchirima enye de sesi a woji ahye wenu adi de nana de agu akwam na be boa Ghana fo ye nyina na ye ma ene nana no nyina nti me sro mo se obia nkodi ma amachi se Ghana no party na emienu omo maka kire ni de omo ne na mukwa mienu no papa na ewo mu no na ye ekufu ado aban to obia me sro obia se mo obia nhwe se me pewe ya se me ye se onwe Ghana ho na de na ahihye no omo mo ama ye nye ni nyina anwie yo ebusia for ye to aso ni ane dia aso mani kakra se aso mani pa ese me to abama na na do dankwa akufu ado edenti den na waya hu ne se ne no ma so wen abato na ye to se wiase aye won ye ntu abase ebia menini na firi kuro ebia ye mikuro muni enti me to abama na se wo to aba hwe wasetenam na wo de to aba fine mimi si so manyi kakra me to 52 years adubo ahemere so me to aba so ati asama to aba enti me who difference na naba enya kura ya si bibia nya owiase kura me who free education so ati ase me who me ba akobi me nua ba akobi enti me who difference ewom se mahama se ento aba ma no so ati ase obi panimu o bedi ade wo do so ba kura mpo no 8 years wantwa utwa 4 years but utimi gira simpie so empani nkwala ho etimi bie wa no kase se dru tama ye ti se abato mra yetimi twa ntro ne no kra frafra na se me ba ti se 10 years gina na oti asem we ya se o pick yes o pick bibi dia sakola ni mu o de ntro nkwala abanso akasa kora nso de won ho deda nti wo de we kwaka ho ano ayeden na wasa asem no so ati ase nti enam ne nsem ka ye bia waka ne nti na wontu ene ni ye bi na me sure se mani Africa ka nti mehu ono ba ni obaba ye ene mehu ne na adon so ba obaba ye nti me di tu nsani so a na me we a na me check ya na me pa cho ne se me tu abama na ado apufu ado me frachi ma pagwa me kura mu kra se na ni onimo pagwa okọ ho ne na di okọ ho na obehu se difference aba yes ani nyina ye MPP amemo na ama na MPP mra so ya na me ekọ so wo me kurom timi de ono na meto aba ama no yo mama na wa kire se ono na beto aba de ama no futu oben de na obeka cha hwefo ne anuanom a wo ahwefo a won be hweme se anumire yo so wo kire se 3 days on de be hweme wo TV ne so no ne me pese on nyina mo wadwen sipi ne se ni ade ani onimu ya ne ye bɔ kontin hwa no ana ni onimu ya ne ye pia na chima ne kɔ na nkase we firi mikrom ɛna trabarism bi ato aba ne de ahyehye ahyem ɛna we ba se na we ba se ɛna ye mfa ho ofenso nto aba so ati ase fa ho ɔman ne ewom no wo to aba check bibi so ati ase bibi a wo anya ho faso akora unchiri maba wo benya ho faso se ya to aba mama hama free education ebe ye basa so obeyo ebe ye basa ma me hunu bi pen okay me se me hunu bi pen ebe ye basa pa yo ma ya beda wasinyame enhia
abusiafo ye to aso hwan ena ne dwuma eso wani den na waya ama wanu nti waye wadwen se afiwe obeto aba ede ama no yo ewie mi mamu nuanim nyina ha eye me de pa se ye nyina Ghana ma ni ya wo Ghana na de ye me de so mampanyi bebla abakọ na me a me hwe mampanyi Akufuado do ye mani so me de ma baba ma ne se wa hwe free education de to Ghana ha ye nuanim bi won ma mu nko school obu on mani ma miniska obi be kwa anwe ansa no anyeska ansa no akọ school ba Akufuado ba ye no o se Ghana ye nyina ye Ghana fo ma obu on mani ma miniska etime ye free education mako school free eno emmema emfaso abagana so nyinsen empriwa nyinsen se swate omo de pure takwa achi se swate eti ye twa mmema ye wei na se president fo ni nyina ba eno mbabua se de Akufuado eba na sister Ghana ka be ye be ko ye nimpa na ye hwe ye mampanya wono ye mampanyi dada wono so waye ye akwan wasisi schools na won kro ne ba enti ono so nsem fata se ye de aba ne be ma na me pa twa ye mampanyi dada no waye bi mom na so no o ka se na Akufuado be free education o ka se nye ema so na se na obegina no o se obeye no di ka no otimi nya ne de wo te so ne de wo se ema so o na free so obi be ye ne de ene wo ba no be ni yie eti me de me mpa o ma biem odi galema enya de obeba odi pusama enya de obeba eti me madwa me kira ne sen se Ghana han ma wofo bi wo no ma sister yenya ye twa ye maame nom ebi kwa anwea na om de ahwomba obu oni school fees o e so Akufuado boss o maame school fees no de betua na ofrento provisions e fa mamo na mo fenko school BBS quarter dey free bed free just say water be free we nyina mo mpe na mo peden o ma panyin dada no we bedi suko enti mi free education na ado aye no me mana na ado amo omo ne adwuma pa ho ye onto aso form nana yo ma fa eye afuto ma wonuanom ne ahwefo wo mo ehwe me ka che ahwefo se abane ebeto no enye ntokwa enye gidigidi me sira wom otu wa bawi akofie o party obawi ni no nuwo waye enkotwe dade enye gidigidi enkopla obi etime futu am de magana fo nyina no form nana abusiafo ye to aso ni najuma asomani pa ni omampani a otiso no ono na najuma asomani efise di otiso dada na okohe se najuma so me ni Ghana fo ani a anka ya nyina mfiri so wan ya juma papanti ana eyi ni firi so ana edi obi aba di ade na ba so no najuma asomani no ankwala ko school free enti we about time na be ko school free a me too for sa school fees na anka 3 months bia obekọ ko tiate se 700 Ghana no Fatu bank man 3 months bia sa school fees Fatu bank man o wie no pass a obetimi di na ko university yo ma na ye hwe ye mampanyi dada John Dramani Mahama wono susu aye na adwen se first HS nko ba wo beto so ana ususu se ontimi ntoa so osi anya dwuma osi na nadu entumi nye na uso obi ntumi nye no aba na obeya uso ba beto so ayi fa ba na ofa ba ana wa beto so se ye do what penny some pensi ye do ohini esi ade so na ye tunu na ye san akofa namba what the ABC Bible book ABC da o kan Jeremiah chapter 22 verse 1 to 12 now there ujina 11 12 na ubehu se ohini ye tunu ade so na okwa ye san fani ma mesi ade so biem enti ono de omma sama ne breso so dum so eti yo ense kono so ye betimi aka se ebetimi aye enka ye tuma no wafiri so de ontimi sa ma biem ontimi ma biem na foto be na ade be ma ahwefo ne anuanom a wo mo ehwe ahwefo ne anuanom a mo hwe me no me metu afoto kakra me pesa me de ma mo ne se mo hwe amampani adwuma papa waye na mo ntoma no mo san man 4 years more no san ko nanim na de wako na chi ni de ye onsa mabiem ye yi na fira konya no so de ye ntumi nkom kopagya ne sanfa ne mesi subiem wo mabiem no onsa mabiem abusiafo ene na ayeden ye to aso me de meka ni se MPP o se NDC o omo nyina omo ba no bia be ye adwuma enti ni nyina wo nyame ho enti nyame na si hini
Na se ma abato ni jo abakwa kwakoto aba hwan na adu koko moti be kwakọ man. Ipa cho I don't dey want me three mo no dey me ka public. Ene dey want me three mo. Wan kan na wan hyenko fon kwan be do wo mahunu se ni passport na meto manum eye na dwuma we ni na dwuma we na waye a e be de nipa no so ahunu na wa support o Me pa cho I dey dia mu miss dia e wo makoma mu no eye Jomama Hama na beto amanu e de nti na beso wonto man de na waye ma wa ana se waye a wo hunu se ye ma na konya bi ma obesa ato aso. Oh, me pa change we are na enti me pa another change su kakra. Opa another change keke e yen sesa keke. Me pa change kakra. Change ana wo pe eno ani ade a wo hwehwe. Wo say change ne ade a wo hwehwe. Me pa change. So, ebuto be na de be ma wunya no ma wo mo e hwe wo. Me person obi an ka say another change kakra. Yo, ebusia for your to us. Me mo akwa aba. Yo ya nua Bibia boko de. Bibia boko. Ye da ewade ase. Ma wo hwe eye abato yi enche bia ye de eba be hwehwe eso amanyoko MPP ene amanyoko eye NDC. Hwan na nedwuma aso ani ana se de wa ya ututu se ye sa ema na kwanya bi ma wo betimi aboa eye o man Ghana. Yeah. Me paucho me de me nya ka joma ma san ba bi because of time joma ma waso no. Me ba ko school o twa school fees na so me ko to ne ama na ni boy down mami me twa school fees so me nya ska me ba krom so aye to ade mami me nya ska kama na ba yi na see free so ba krom aye to ade to boss you ko to aye double in 3 akwale yi ko school prior no ba ko no na ya ji prior me nsa it me the free education no de ba ya ne dey fa so ni so mami it is the jo mama Sajoma ma baby omo no be J school fees kra anka me pay. Na ni amani mba from my. Such a free education you go to chop boss 1.5 2 million. You go to mattress 3 million 2.5. Too bad. Too bad. Into to say ye man penny John Dramani Mahama or ba. On some baby on some baby on na school fees. Your school fees ya. Chop boss bo baba form. Mattress bo beba form sana mi hunu mi wa university mi wa university ba kun ana mi san wa university bi o jo ma time ana mi wa na nanso ono so wa form SS2 oko SS3 eti ni nyina ma so hwe ma hu se jo ma baby o ma aka ya hu beba bua mi ma ene na efuto be na de be ma unuano ma wo mo ehwe wo me pesa me ka tsa me nua mum nyina mo hwa me se me si obia votuma jomama no sam babiom ayeza yo ebusia for se de ma me e kan eno no ye to aso me ma me ma wakwa aba yen nua bibia boko de Yesu adom ye ho ye pa yo ye da erade ase ma eye abato yi eye MPP ene NDC yenim se wo mo ene eye major political parties a wo mo wo oman Ghana mu na wo de wo mo to enseni na hwan na nadwuma aso eni anase wa ye nyuma bebia wo susu se ye ma na akonya no nsa entena eye akonya no su ebiem akonya ne ye de be ma John Mahama esanse papa no waye juma waye se first grana school eni honum ye tua school fees no akwala no mu ko school pepepe omu ko school pepepe ye tua school fees omu ko school pepepe be now free education no de ba no bibia jinsam se akwala bebre betena fie no nyinse no mo nyim kra agufie ho e di bre baye second one no na say juma na o collapse ye ama say young boys no muni nam krom o munya juma nye enti obi asori a oni nam krom enti so obi kofo obi de obi su sori a ne anya no ye ukompo anu ho no ma wi ni koke o munum enti e ma bibia krom ni nyina aye basa se ade ton susu eni krom boda otu boda mu bibia ye basa but first John Mahama time ni atames time no ye tua school fees na bibia ye fine maye na ma se boda idenka enye wono ne pe eye coronavirus nti na ma ne tum eye coronavirus nti na ye tum mum e wo mu sa but depending say o tum no say obie bi wan bie port wan bie border
So now no near mufa port, a bit mufa port, a bit mufa border. It is the moment or be a border or be a port. No, it's supposed to be a border so come, but one be a border and I will be a port. Now near mufa brochure basu. Also, I'm bedroom Ghana or munya coronavirus test. Ebi anipa no ba on kita sika or the baby test no. So we see one boy who wants me in Ghana. So the bread bebre neba. VSHS na eba ye na amfan fa so amba ne moma de eka ene ahokyere the kan ahokyere pa na eba ahokyere na no odi enti eno nkwa enti no wugina so aka say nya de say wo say man na konya ne bi man nya konya so be transfer say ma akwala no mu ni nyina say banks na akwala no mu susu omu owie SS GSS university for no mu ye djuma no say university for bebre mu wie school omu ni namfie. Even if me background university 3 years now, onye juma ye. Obvious school no otifie. Onye juma 3 years ni otifie. Any sa bank kakra wo ho no ma. Omu ye service alone ni we no ma. Anka juma no ekoba. But now no akola no mu ni nyina omu ni namfie. They say police, ye nji police. Ukwa be akola no mu ni nyina na say ubahu police no ye ji a. Nipa no aba abonti, wasua kro no. Asa no ko police no nti obesa ko wia wo police nti man na man nyina gi say ya wufo na ye ti krom na ye ton ade no akwara no mu nyina be kan ye hu wo hwa na mu top pure water we su to we but ye say akwara no mu da chi ni na ye school no say school no nfa so na e wo so no nu na e wo ne ye wen free education enfa fa so bi amba na one ni omo wo sika na ye so mo betimi atua school fees so that otimi nya bibi fi hu na obe support mine. This is any panum ni nyina mo bakra wo school no mo be 4 and 5. E bi ohia ni bi ani ba be 2 and 3. Sa ni pano betimi atua saska no so that you can use to do something. Say teachers allowance susu mba. Promote bia mba. Enti ma krom ni nyina ayedi. E obi ni sika oba beto ade no sika ho ayedi ama no. Enti obe da ato ade. Sika ni nyina say ye amemiti onu mi juma ni nyina say. Jo ma enyefa efutuo ma wunu anum a wo mo ehwe wo me de futuo ma mu se omu bomode no mo ti omani wo ba hu se niam asiko eni aba wo betu wa na wo be hwe ne wo be situ aba no sa na eti yo abusuafo ye to aso me mo akwa aba ya jisu bibi aboko na me adom yo ma me aya abato yi hwan e na wo hwa adom kuma ben ana se amanyoko ben e na wo hwa ye na juma aso ani enu nti ehu be hia sem ye be ma ne kwan amanasa atoa eye ne juma die eso mi pe mama edenti na ususu se ye mampanyi John Mani Mahama na ye nto ema because time mama was no ye blessa se mo bre ye bre pa ekwan ben so na mo fa so amode bre ye nto ade dia ese asem ni sasa yare na odi ba ye na yare ni Ghana na o si yare wo Ghana ni kura de yare ne ba ye ma enu kura na ekun ye no ma yare ne hwan de ba ya ni bebia hwesesia papa we time obetna so no ye hu nto ye da ye hu nto ye oba kroma ye nto ade se wonu ku bi a oboa wo a wani be guase nti papa we die media fitititi onu sa party no mi po mo asem na che say ye pe na won pass mi po mo asem so no omu nyama nkoye because omutum ye din ma oba wa ye free SHS wa ma nsuo wa ma electricity mama on ye free but ye pay no because me this year me back of free education ni bi na nyama no papa no kan ye no enye sa na ye hu ye no okay dey be a week me send me ba no 1 million okay no find didi eduani papa bi ani ho nti free education no ye mpe ye ju school fees aka ye pe because enyo no na me hu na nsa na me wo me ba no nti me ba no cost no make me to school fees nti onu die ye mpe na ma na wo kasa wo sia no na de yare ba se yare de fi ama no ne ba oba ye no ye hu nto ye se dia all the way ba ye no po asasem ni kura se si on the 14 no yare na akọ ni che se yare ni bebia yo ene na wo kan sa no na ene futuo ben sembe na wo de ba ma hwefo nya tiefo wo mo ehwe wo Chese si a papa no ya hunu pa nti enye bibia
Misa metu amano. Yes. Into the what to ama former president. Onwa mimi fie nyina ya NDC for. Yo, ebusia for say we the wote ye. Eye mam because of say wo mu fie om ye NDC nkwa de. Want me ento mama mpanyi Akufo-Addo na de wo kan ye kwampa. Just a mentia coronavirus ye man panyin na de aba. Ebusia for ye to aso.